Kabo distrik ka is ka sihil ka pen pendapat bagi bor kemari yang kemuslap kelele gila ban kerwit jor hari ni gisan sengi kenti ban wan nadu ka apnyo trik uyayong hadu si trik ujemang haka jing pen pendapat ba am sengi additional deputy commissioner ka is ka sihil subadai ru chief executive officer ka district disaster management authority DDMA wala pen bena bakat kum ke report na ke Indian meteorological department ke air ke bastet hadu Saupau hadu ndopau kilometer hakasikinta kan kawut hakini sengi na lo slap berlele ke bantit. Kum tau la kan tu ki pai ba ban kel na ke balek sirul hari jaka belongs bantul siki kiwa ban syong ha jaka ke balak bantua banyak kali sajan ki sajan kinar elektrik bat lada kelele katit kam slem dai ban flip suai komputer ki mobile phone ki TV bat kiwe ban light na ke jingma kiba don kam jing yarap habadon kanu kanu jing jia kira ban phone ha number iwe al la ong ke kerwo na additional deputy commissioner